abembya abayambye ku Flower Girl mwebale. Land Soldier webalire irala oidinga niwo watu wane motoka ayensa wantu zena wenfunanga obuzibu ero nambanga wampa motoka abembi bebusoga mwena ndiba bona ayi kansokere kubano abatola ku kasente beyandule kulude masito yanziza iwe wali wopaka kusawa esembayo toyanziza baba ato uwundi Black Bean wena webalire irala microphone yiwo uwundi ayogere Blazaloni wakolera iralo omulimo Blazaloni kankobozeku lwe basiba Flower Girl wasula nani ngomukumye bambi iwe wabawo pa kusawa esembayo wena mpero wundi microphone nizo mudongole Mr. Yazo muna webalire irala ayi abantu banaye tubaliwulira malobozi nani atime muzindalo oyo kadigido tubaire tusaba munayo ove ku muzindalo gwa abantu bawulire byetuliko beno yanziza Yazo mpero wundi microphone yena akoba amainage tulipo virus mwe bali kusonda sente mwakola omulimo mpero wundi microphone yena yeyandule amento ni soko tyame tulisoka banene abasolonza sente ve tulikoba mu musoko mutyame bali kumbali nisoka bano abasolonza sente nga tuliyere ku polisi microphone jimpero yo baba maina ni wani ye sumati di ngoma sumati di baba wena mazima ga ntwasonda sente we bale microphone jimpere ko wundi mama wena we bali kubango ida munango yamba Flower Girl aitotera kuogera yogera mu meeting de tuje tukola kito fero ino wagula irobozi mekutugema ku Flower Girl mpera mwina akazindalo yena yogera amaina we bale ino we bali ala producer disease ni digital pro wena tweyanziza aboni nibo ba producer bombiri lyabo aya kazindala ko mba mulika tambuza tulisokela ba maisa abaino mamusoke mubalinde muku ino megadi soko linde ku akazindalo bali katambuzanga bakaleta ye inuma joli anti bali kulindirira mono liva usawe mekayi anti bo liva no kusawa munana leka bali basambye kubogera amaina gegwe memale wamani wani microphone jimpere ko wundi musibye mupye yabataka base atuliyo baba aitukira ku maina atuliyo na megadi ali tupapya amaina goni wani ye amaina bande tamuko yago bagaya mugo yato yanziza baba we balo obuyambi akazindalo kampere kunoyo oyo waya wena we bali muna kuyamba Flower Girl we bayala ayi muna ndibona mwabalambaire oti ni mukisala fati oyo mumuleka alambale mukisala fati yabaire weineinino yakoye mumuleka alambale niye musomudinka oye musomudinka abo baleke bakoye ino idukira babaire okuva mu ntandikwa abo mubaleke balambale obaire ko bati ni wani ankochi wo microphone jimpere ko wundi ono tokite muke ni yazo mudongole uwe yazo mazokwe yandula leka baino bona be yandule ku bananze yazo tamvuma munasiri somunwa go yazo weno munwago bananda abasomo olwaido kubanchankala ine mu obwongo okanula maiso tite nyamunga